Department of Biotechnology na sponsor tauba awang po India da biotech hub singi coordinator singi tari subadi biu mifam Impal da pangthokre. Mayroi sing nang si taksi khasi lerek triba si apabo khudam natte haina Education Minister TS Rajesh samna nungnang ba phongtokre. Kurumzari, Istv pau miyeng tabiri basing taram nokjari. Abjing mapung pau santona pijari. Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of Manipur gi miyeng makada Advanced Level State Biotech Hub, Department of Biochemistry, Manipur University, amadi Biotech Consortium, India Limited, New Delhi kapun sinduna ngasi Hotel Impalda, Tares review meeting of coordinator of DBT sponsored Biotech Hub in Northeast Region. Chief Minister Nong Thomam Birian Haudokre. Toromadu Manipur University Vice Chancellor Adya Prasad Pandey, Advisor DBT, Government of India ki Dr. T.S. Madan Mohan, Director IBSD Professor Dinabandhu Sahunu Singh Basing Sharpyaki. Thomgamari Lenana, Chief Minister N. Birian Pongdo Kibada, Manipur si Mapangi Mediana Lana Pau Pongmana, Manipur the Mapalam Digi Mu Sing Lakpada Kiba Pokpana, Mapalam Gilam Koibusina, Manipur the Laktabagi Maram Uheli, Maramaduna, Mapangi Mediana, Manipur the Haktangana Laktura, Manipur Housing or Pibamasi, Yanglaga Pau Polabadi, Manipur the Lam Koibusing Lakpagi Chang Hengani. Say Karigi Mamangda, mainland Indiana, Northeast Labour State Singasimi and Sambi Walambadu, 100 Prime Minister Narendra Modina, Akanana, Northeast Mi and Sambi Rakpana, Manipuriana, Northeast Cape State Sing the Toan Skim Kaya left on a packaging. Manipur see quite a Lunan State among whenever Sakarasnami and Tambagaluna, Manipur Police Book, quite a disciplined Labour Police Department among whenever Hotnary. And the Pangtok Siroi Festival State Kitak Pukalagani, Matangi Tata Pangtok Adoriba Sai Festival Asi, Manipur Getoan Toana Pamda Festival Sigas Roshing Pangtok and Sam Sare. Hotopik Romda, Kabulam Zau, the Lady Sangai Gile Pum, Kabulam Zaunestan Park the Pangtokani, Masina, Sangaibu, Lam Koibusna, Yangba, Pangnabagi, Kudong Saba, Latergani Haki. The Siroi Lily Festival, it was a disciplined festival earlier, but now it has been changed into the state level festivals so that we can protect and preserve the Siroi Lily. And similarly, the Sangai festival is a state level festival and it is organizing annually in the town, in the heart of the city. But this time, the government has decided to change the venue so that the importance of the Sangai can be informed, can be seen, can be known to others, visitors from the outside world. So that's why the opening ceremony will take place at the nearby the Sangai home, the Tabulamzao. When the opening ceremony took place, nothing will be given here because it is 2 kilometers away from the site, and after launching the festival, those who want to see the Sangai. Mayroi sing nang si taxi kasi lerek si apabo khudam natte haina Education Minister TS Rajesh samna nungnang ma phongdokre. Ngasi Borop Secondary Education Manipur Sinduna Palace Gate Laiba Manipur Film Development Society da pangthokiba board ki nipumangarak suba sahigi manamathum yanthokpagi thoramda minister na wafamasi phongdokibani. Thoramada Senior Citizens for Society Manipur gi General Secretary L Sadananda, board ki Secretary Dr. Sheshar Susaryaki. Andak sahigi class 10 exam da position lower krabasing subject ki oina mark khwaidigi yamna phanglak kraba Mahiru Singh Science Popularization gi State Award Sing lanthoki. Minister T.S. Radeshamna, Mithoi Mihelak Laba Mahiro Singha, Tona Happy Bagaloina, Lamzing Bibachangi, Masida was asking Amadi Mama Pau, Webesingi, Todang Yamasawi, Larik Tambibatamda, politically, socially, Amasun economically, Galoina, Honolly, but technology, Yauna Kangan Machangi, Masimaru Singi Marakta, Taxi, Kasi, Walibasi, Apaba Kudam Nate. Masi Halaman, Wariba Kogia, Sobani Maramasina Matam Sana, Masisum Toxi Haki. At the same time, I call it technology in Mayaj. The fast moving world, technology maximum sin of the Angang aspect Marisi, Munna Nairaka, Namasi Kanga, a queen of what Tabakunimota, a free Maris, a quick Canabra, Mangra, you know, Maris, a quick Canava,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯩꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯆ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯀꯜꯆꯔꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯏꯎ ꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯝꯄꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ Board Secretary Dr. Saratna Sai khara asida mathematics amasong science ta mark samagi manungda chama phangba mahiroi gi masing hengalagli matamgi holakpa matungina value the based of education pina bahonasi mark the based of education system asi hongdongna mohonasi haiki board ki prakha sai un tharisi hana sai khari mamanda 50,000 euro me sum handar bagan sina hoje 35,000 600 hari basing si koi prajam yamna maroina school zasingna board ki awa ba putong thiwa si pati hana pang lakpiri batung pangpina ba nising jare tabuk to wire ba sieng wire ba oja sang kitang soiram ba board ba nam to wibo oja man soi ba board se pra mola ba ya na thina lekha tar ba na upi ba jam ra mo thena je ale masi wakal jar gidi koi praja singna Sakthong Gyasing Black the Yoliba Singa Sea government na Kanaba Tokshilama Putokuna Tingana Batabuk Pakalagani Abadi Black the Gas Mataukaram Torok Libano Habigi Matang the Miyang Changlagni Hana Consumer Affairs Minister Karam Samna Pongdokre Opamasi Ngasi All Secretariat Conference Holder Black the Gas Pangliba Sigimatang the Gas Distributor Sing Stockholder Sing Yauna Kananina Mipama Pangtok with the Hakibani Mana Makatan Hakibada Prime Minister Narendra Modi na Miam the Gas Santaba Mamanda Pangana Honoring Ida Manipuri Masagi Apiba Mandagi Saruk Ani Ahum Hengatuna Black the Yoliba Sea government Asi Laitabaga Pankak Oire Haina Miam na Highway to be Madam Leroy Maramaduna Black the Gas Sing Yolibasi at Tupamatamda Streamline Torgani Distributor Sing Amadi IOC Marine Authorities Sing the Government Packet Katoriba Kontang Asida Tamo Shanamating Pangbiu Lady Belinga Asina Miam Gipampam Tokpa Chaktung Sing Sapsana Panaba Matam Chukpa Honaduna Lady Haki Nasi Kanan and Batuda Manipur Ladyba Gas Distributor Humputraga Mapan Gimu Sing IOC Official Sing CIF and PD Official Sing Amadi Manipur Police Kimakok Official Sing Saruyaki Petrol Fangi Kitang Laitre Habaga Black Poaching maximum Tole Aquimiam Panjalaga at the Madugi problem to solve Tonana Honabam Tobo Natra Gas wale harga gas black to bi changi hengale aduge advantage so akoi khuding mon lawri adu whole responsibility akoi lawmin se praja gi dong tani kaino gas distributor ori su praja gi ni sarkar ran tori ba akoi su praja gi ni IOC su praja gi ni praja gi khanba akoi sugam le raga praja wali si maram kari gi no che akoi khuding mon hangaga sigi problem no solve to je haibane IOC na su action lobby over kari gi gas cylinder am khak ani khak darkar lebeda the multiple connection laidu akui ain yu oiba pota the excess when moina loction bui mathau ta de adu su control tau che Lagzinga so mamang likai the lay binupi amamio yamana namduna nupi obegi kai kun mangan na bohonaram le hari Ado sigi matang da likai gi mera pai bi amadi club ki mi phamma langzinga so mamang likai community hall da pangthokre Todosai ngarang nungtil pung ani makai khare helakpa adwai da thokibani senar be mioi asigi maming khangjakpam Dipak sei kuntra mangarom sure victim oribi nupi asna pawmi singda ngarang Dipak na phone tawraktuna yumgi mioi leite haiba khanglaba matung laklaga namduna ikai khumna banghanna ba honaki ngai muknar matung nan thoktuna sen thorkibani Dipak ki imung manungda paw piduna khangan mada vote lepkadaba mi yawbuna wafam asi matam khara tumina leshnana ba khangalaki adubu nupi obigi kai khumna daba mioi asigi mathakta serak pinana Lekai da wakat pani hari adagi di ai di thabok sum tawraga hak tumdara male tumdaba dagi isanu pisina mama kork padagi aina hogala pada ma ai phamang jida lepaga lerami lepa lebe phuk hogalaga nang namai sendan thawra nang kaina nang silerami se nang halman hek nang hek lawbada ngasi nang ju isa mangni ai ju isa mangni tu na thwai ju nang mangan gani na ma hai badagi nang
lupa changa pi ke nang na sa je amukta di ngasi phangalu na ma je ai ka si da koi tan na ma dei di aina adu ga di ai ya ga da nu pi na te dum ya ba nu pi di na te ai ngasi le kai tak ni aina sen thorak pani mo dei na tho ga ma na ai gi thabak si pai ga sei di yan bani thabak si da du ga nang gi mi sang su sang bi na ba lai te sa ga si da nang ina sa hak tak gi moina nang bo in tho ga lai bani adu na nang mi sang mi nam lai te lo san la ga thammu hai bani mi chang ba chang da bai gi da ka si di suoi oi dare hai na ai phong tok chari ni ma yam Langsing na soba mamang lekay Welfare Association gi Secretary Santi Elangbam na senari budi pag Lamphel Police Station da changjakre government amari police na mara leba miyo sigi matak cha bacherak pi gadabani haiki All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association sinduna Health Mission gi makada leiba employees singi hauzik thengnariba kudong sa da bagi matang da khanane na ba mifam mama thangmai banda leiba ima kunthok hanbi sanglen da pangthokre Association ki General Secretary Khangembam Jodhana National Health Mission ki Pay Implementation Committee ma semduna staff sing na phangliba pay nauna semdok nanaba seniority list semnanaba matam sana staff sing tolop pithok naba yauna matam sangna thabak tawk laba staff sing regular tahannaba dabi danga sigi mifam ama pangthokpani mamang thagi kungani panda Minister Health Minister amati Director da memorandum pishinduna thabak oina pangthok naba khan kharba sunga si phawba lokot pidana leire atuma matam da demand sing asi thabak oina pangthok trabadi Health Mission gi makha da leire staff sing na thabak lepagi khongjang yauna makhal makha kaya gi khongjang changsinanaba sem sare haiki simam je khoi semdok piu haibani adagi ani subadana akoi seniority list leite staff sing chai chai kudingi extend tor ga lei seniority list leite hana toramba hana leramba staff ka anova same position da anova sang ba staff ko je salary chamanan pange sigi seniority list sembiu haibani with ISR policy 2265 cd akoi gi ISR policy yaude aroi aidi staff yam khale aduna adagi akoi regular tahanbiyo akoi staff sing kai gi where is all the hana contractual services lerma myamam loina mo regular takhre aduga in athopi state su aduga akoi Manipuri state su aidi DRD ge takhre ka ramsa gi takhre sigum adagi athopa department su tumi loin takhre ba akoi gi diwai akoi gi khana bi kai gi no Kangpokpi district ki manung san leiba namthajang khulda hanigi chairman amadi khulgi miyam gi marakta ungkhanaba ma lerambadu Manipur State Disaster Management Authority Manipur gi Vice Chairman Adim Pamai yauna nakalani gi marakta wari shanaduna September 10 phawgi manung da warishin purak pahane yanakre ngasi gi wari shanaki badu da senapati gi DC athem muiba saitu gi SDO Dr. N Johnson su sarwyaki miut kambu uduna apam madu da yokshin bada khulgi nupi mayam thoraktuna thingnaba honaki adubu wari shanarba matungda nakalani gi marakta wari shananaba sinkibani khulgi secretary mazagona lisingani tara taruki February da khulgi hanigi chairman MG NRUGS ki account statement lana pikat ki habi gi wahuda irang thoktuna yum kai akai toi thokpaga loina hanigi chairman khud hadoktuna chatkibani ngasi nakalani gi wari targa thodok asigi warushin purakani haibasi khulgi maike digi taramna oi haiki DC athem muibana ngasi timasna lakliba si khulgi nungai nadabada wayel chathage haiduna lakhiba nate miyobigi chana lon chatta miyam gi awaba ko hanana lakpani khul manung da thokpu wafam oibana nakal ani gi marakta wari shanarga warushin purakpana khwaidigi phagani haki Disaster Management Authority ki Vice Chairman Adim Pamaina Chief Minister ki pautak matungina sport inquiry tawba lakpani thodok asi matau karamna thokibano haibadu mamutana khangmangamle lona nakalani gi marakta nungsi chanana le minana ba khongthang lokot pa hore khulasiga tei sakot thorang kari packet pa yabagi haibadu yangsilgani khulgi maru lambi asi phatabana accident tholiba si samjinana ba honargani khungi yanadabadagi akaya toi tholiba yum sing mateng pangnana ba district administration ka tanargani haiki Dasam ke President Angam Bayawna Thomi Manga Thobal Police Station na Parba Matung da custody da ot nei khibagi tigatna ba sem khiba inquiry report ngasi phawba puthokta na thamba thong Modern College Students Union amadi Dem College of Science Students Union yaning da phangdorli August 13 phawgi manung da inquiry report puthokta na senari ba police personnel singi mathakta kan maserak pi gadabani karigumba puthokta ba tarabadi September amadagi Dasam na sangsilakata ba khongjang da college anigi mahiro sing na sarup yagani hari Paugi maratha na break amata lomination Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet ahen ba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak Tanabiu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Ngasidi suara hajinge. Ture. Kau ni nama tu teacher.
musi kari yau zau sidi yo sida ni ne masigi yo sidi tata tisko ni ne adudi sanagi mohut yangna sinba yamdre hakchangi labor solve padagi puchu singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nuayaktaba singidaba amatta nairba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changni sinabiyo Break matung nama kata apa pau pijari. Thas ke kun gamanga da hangang police station ke manung sanba kairang tera makhong da leiba nupi masa hom Imphal turian da iruzabada turial ge ireina sen thaki badagi makhoi hom gi marak tagi sahi tariya tangari nupi masa amana turian dagi ising singkhana ba thamba pipe amada yal hoduna turian dagi kakhala ba matung da miyam tana ba lawrak padagi manak nak pada leiba miyam na turial ge ireina lukhra ba nupi masa ani da sukan mangam khre nupi masa amadi hausa hausa janim stala kan aduna leiri thodok aduda nupi masa ani adubu kan khiba sahi tariya tangari bi nupi masa adudi lesangkhong ramani apokpa tamizu rahman kawi isinge ireina putharuraba atopo nupi masa ani aduna lesangkhong rakia saitra homdoi apokpa azizu rahman amadi khulaibam salibai saitra mari apokpa rakimudinni makoi humak kairang terama khong da ngaktani thodo sigi matang da hauzik 19 kairang khumidok GP gi jila parishad ki candidate oriba S11 na phongdor pada kodong thningai oriba thodok tagi pikliba sahi tariya tangari nupi masa amana thona phana nupi masa ani kan kibasi sakana sakhang biu haina phongdorki Sabi masa ani se kan gibase masi mayam angang je aigi motadi yam thagas taningi asugumba thona phaba angang nupi masa je loina na haji angang amadi haji koi gi Genuinski hospital da ICU da thamaba matungda haji water pothokna leiri aduga angang amana numinini treatment torkanda haji ti normal da leire aduna koi gi asugumba thona phaba angang singasi mari leinaba Manipur gi department na sugumba thona phabasi khangkatlaga kari tawba yabage haibadu tawhoningbagi apamba aigi site gi thamjari Manorama Yearbook 2017 da Ras Lila Zagoi gi matang da yumpham yaudaba lamdamasibu mapan gi lebak oina uhnanaba kunai amagi puwari samjin sajinduna malengi miyam da lana uhnanaba honaba thong desamna taraina logde hari Iramasida miyam gi haulaktangi larik asigi publisher yauna mari lenaba khuding makna sangdokadabani Manipur government ki mari lenaba department na sokanumi yang sangduna samno basi kon gadabani hari Mapalam dagi pusilaktona Imphal manung da yoli bahira sing ain kaina yon bani hari Haira sing sabda sang soningai oi de haibasi mari lenaba authority na su yang sinbiu Iramasiki matang da paudom mama Akoina pikliba angangda Nong de apple amom zarabadi doctor the satrabji yagni have the laina tina sang dana tinjang kaidang na leibang ngamgani have para yam kanna wajasing na tali sem khaktan natana hai chaba ase hakse de yam kanai have si hoksiki matamgi doctor ayam na hainer wafamni adabu Imphal na phangni sing asi chabda kayam tinjang kaijang dage have the ekoina hoji kanamatan have ngamdri Hai sing asibu yomlak riba cartoon box sing asi khoi yang si cartoon box mathak ta thaiba mayak sing asi paba ngamba Manipur da myo kya leram gada ki have to khut thekpada ngamgani haina thajai asigu box asida public riba pot sing asi kayam yamna sabda sok tabage have to khoi kanamata na haiba ngamdri food safety wing gi official sing nasu haiba pot sing asi sabda kayamuk yamna sok tabage have to khang ngamde haina phongdorak de asigu khuyon asida An miyang na kay laibage haidana LMS Law College ki oza Dr. Songtham Narendra na Istv da phongdrak pada consumer ki right se kai na chatlabadi madudama ne yoli report ado na koi ne yengu matam da unfair trade practice ani ko bani haidi lu da poyon sajat ai ni masi aini matumi na ladi to we aba kunni consumer ki protection eki makha da lingi ba consumer forum amadi state commission na madu yon gano aina thingbong ambagi power su le Amana yolambana maram oidana right asi kaire na haibado madumok na miyam badam si mina thotra so asu dumok su yam kanna awa yam kanna pibana tra so madu so koi gi compensation khara ka piba ya ba fine to ya ba pot su dum oigani Imphal da phangliba hai ayam Myanmar power ga sina da gi pusalakpuni haina hai yon ba singna phongdok narakli hai makhal pumna mak numit kyani gi mamang da pek torga Imphal yarokpano haibdu kana amatan haiba ngamde Mafam asidasu yamna section na
पत्ता पुमदना थम्बसु नते करी हिदा हाबलगा मफम असिदे यरokलिबनो हाइबदु कनामत नंग हाइब ngamdri योलेबो पोत दु मियोइबने साबदा मतिक सादबो पोतनि आने फंगबदे योलेबो मिदुसो दुम ददि तोनिया लेबनिना मा खक्ति ददि तोगनी अदु मदु पोत सेंगना सुंगना खोतना नत्रगा मदु पेक तोदर पुसलेबो कांगु दुदि करिगुंबा अखोई इरमनंगी वांगदु ओरम तारदि अखोई लंगी कोर न करिना माबु कौरगा विचार तौबा फाबा याबो पोतबा नतबना अदुगी मपादु मदि खुदुम थिनिगाइदे अदुम लई असिगुम्बा मियामना सममना याब चिंजाकसिंग असि थिंगे हरबदी मतौ करमना थिंगदगे हाइना मना ISTV दा फोंदरकदा मसी इसाना सेक्शन थरांग लौबा नतना लेते सोगबदी मदुगिना थोबा केसबु तौबरा कंप्लेन बु थाबरा अम लाकनी अदु इसाना भाप तादरी अनी इलेक्शन मसी तौदना यामना भाप ताना सेंगेना खंगबा मसक खंगबा मफम जाबा मफम द सेंगना पुथोयबा मफम गासिदा अरुवना सिगुम्बगी केमिकल सिजनदबो सिगुम्बा मफमगासी अखोई थीबा दरकारम लाकनी हाइसिंग असि योनबा यादबदि नते अदुबु मतौ करमना योलहनगदगे हाइबगी मतंग नरेंद्रना फोंदरकदा मपाने चांगपदा केसु काइबा लेबिने नते तबुदु बोय खोइना बसी अहामदा हेक चंगकपदा कस्टम्स की अथॉरिटी दा मखोइना हाइबा पोसक असि येंगगा अखोई इरमदमगी अथॉरिटी मयाम सिंगसिदा चेक तोरगा येंगका सिदा क्वालिटी ने अनि सुबदा मागी करम कांदा सुंगबनो सुंदबनो अमना योलिबा पोट असि ख्वाइदे वांगना लौबा याबा ममन सि कदाइनो हाइसि मसि लेपकदबनि सोदम अदु मसि लेपतबा पोट याम चले इफान मनुंग हाई योनबा यारे हाइना फुड सेफ्टी दा मिंग चलबा दुकान निफु मरी रोंगी मनुंग कुन हेनबदी फुटपाथ ता फमली असिगुम्बा फुटपाथ असिदा क्या मियाम दा चथोक चसिन क्या अपन पीगे हाबदु हजि अखोय येंगमिनासि गाड़ी जु चली खोन जु चली लंबी खुग्रब मफम असिदा हाइब मफम असिदा फजन फमहलगा नाकन अमरोमदना अखोयगी लमदम असिगी इमा इवेंट सिंगना लंबी मतायद फम मतमनदी पुलिस सिंगना तंखायदना अमदी पोसै चखायदना नोमगी चरा तांजरिबे इमा इवेंट सिंगदा अवाब कया पीरिबे सिंग असि यंगसनबिनब अथॉरिटी लेतेब्रा हाइना सुमै कै कयादगी हंगनरकले असिगुम्बा फिवम असि मतम कयाम कुइना थौगीगदगे हाइना मिचम मियाम मयामनसु हंगनरकलेबो वहंग अम ओइरी कैमरामैन ननाव अमदि जीवंग लोइना पाउदमजरिबा निंगथखम सनाजाबु मितै इम्फाल इम्फाल दिमापुर लंबी की सनापति की माउंट जियोन स्कूल मनाक्ता हंदक लेखोम लेनांग सेंथरपति फिवम साधन लेरिबा मरी लेनेबा डिपार्टमेंट यंगसिंदबदगी चाथोक चसिंदा चाउन खुदोंग सादबा मायोकनरे लंबी मतेक असि लेखोम लेनांगना पुथदुना गाड़ी मसासिंग चटपदा अवाब ओरे पोट पबा गाड़ी सिंगसु मतेक लंबी मतेक असि लांथोकनबा होनबदा अपन ओरे मरी लेनेबा अथॉरिटीना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबियु हारी रानुबिदांग पुंग निपान मिनिट 10 ताबदा लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चरना नापेट पलीदा लेबा DGR वेलोसिटी KSK ऑयल पंपदा सकंगदबसिंगना बॉम्ब पोकाय हलमले थोदोक अदुदा मी असो अपन यावहोद्रे गाड़ी मसा तोंबा नुपा मसा अनिना बॉम्ब अदु पंप की थाव काफम मशीन मथकता थमलंबा ऑयल पंप की CCTV की कैमरा दा उखी थोदोक सिबु यानिंगदब फंगदोक्तुना ऑयल पंपदा मियामना वकम मिफम सथखरे सरुप याकिबी मना यानिंगदब क्या लेरबसु ऑयल पंप दा बॉम्ब पोकायन बाहायबसि तहोइदब थबकनी मतुंगदा सिगुम थोंग चथबिगनु हाकी अखोय उजी मेहौलांग पोकथोकपा याबा ऑयल पंप हाबसि मेहौलांग पोकथोकपा याबा मफमनि यामना खुदोंथि मफमनि मफम अजिदा अतोपा दि अंगांग नुबी थबक इंगांग मयाम पीदना लेरिबसि अवाना तागदब थौदोक थोहन बिरिबसि अखोय पामजदे सेंगना हारबदा अखोयगी सुमाय पब्लिक प्लेस मफम असिदैदा अखोयगी बॉम नोंग पोखाय हंदना खुदोंथिबा नंगदब थबक अमता तौबिगनु अदगी अखोयगी ऑयल पंपगी मपू अमदी अखोय बॉम लंगसिन बिरमिबा इसिनिनाउ अनिगी माइगैदगी यानबा अमा पुरकपिदुना सोल्यूशन पुबिदुना अखोयबु शांति ओइबा मोंगदा लेहनबियु अदुगा सिमफमदा मदुंग मनाव अमु हन्ना सुंबा थोक्तनबा खतना सि थोक्तनबा सिनबियु हायना अपील तौजरे All Manipur Agricultural Technology Management Agency employees singi chahi gi oiba mifam lamyan ba sanglen da pangthokre mifam aduda All India Trade Union Congress Manipur gi President Dr. M Nara Sameti Manipur gi Director Oramba M Gojendra State Academy of Training Faculty Y Lal Babu Susar Yaki Manipur Agricultural Technology Management Agency Employees Association gi General Secretary W Nupendrana agency asida Longbi single linary bamari hena pagaran bagaloina government na makata scheme kya lotaduna longbi sing pibam pagaran bagi pandam dan pharmacy pangtokani haki scheme sing si
matam cha cha na koina matam jan extension to widaba adagi tolop se yam kui kuina pending thambiba koi sai tha taram sure tabudi finance ya bibi ga thun na phangni hai adu ga ju im munung puba sap sing ji da tolop phang da sina yam awa mo yeba tabu tawda ba da ba activity lak pa de koi namak haji pawda mai gi village da block ta chala program adum sathari hab tare aduna yargadi sigumba koi gi start to lebi mayam na farmer sing siga koi ji benamak ela sector hab de agriculture oiro horticulture oiro veterinary oiro fishery oiro sericulture jawi haiba leiba farmer sing siga koi gi sap sing siga punna saminaraga tungda pahekada program mayam da farmer sing siga saruk yam leduna program sing si pangtho ning begi pan pangtho so program Isauna solaba singi mating oinanaba Minister of Relief Fund Impal District Level Officer singna lupa lak ani lisingnya kemapan satret mating pangkre ngasu DC Impal is Citra amasung SP Kabif kaina lusingduna sampamadu Minister da kushna kibani awana taraba singi damak tamiyam na lepalitana mating pangbirak pagi damak ta Minister na thagap phongdoki Dasam ki tongan college amadi higher secondary school ki unit council manga hangdokre Kombi college unit council ki president oina W Chinglen Sanamaitei Pravapati college unit council ki president oina ning Thauzam Lanchen Bamaitei Mayai Tambi college unit council ki president oina TS Pathau Maitei Kaksin Kuno college unit council ki oina Rakesh Maitei Bishnupur college unit council ki Biswarjit Kaithelak Pambu president oina khankre Amukana atenobre amatangaluminas Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मतलब पांगथोक रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल ने स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी मसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोक चरगनी आगांग गिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंग चाब लेजगनी अकुप मरुल की दिमाग रिसेप्शन का तानबियो मिनौ खुल की मियामना Area da minor irrigation gi thabak packet pinen ama haijabada hana hapkhre haiduna hapir o yabi rakhide adubu thabak ti subidri haina phongdok lubada civil engineer na hana hapkiba leite more block ki minau khulgini haina amuk phongdor khiba sina miyam da samam nalle haina laiching minau village authority ki secretary W monodang sana phongdorakli lisingani taragani thoge September 3 ta work advisory board na lisingani tarani thoi lisingani trahumdoi Lisingani trahumdoi tra mari amadi lisingani tra mari tra ga mangagi AIBP ki thabak chama ga manga semada Chandil district ki share number 13 subada Technopal block ki oina construction of pickup wire across Minau stream for Minau local at Minau village haba thabak ma yauri basi Technopal block ki karamba atopa mafamda Minau khul kauba leibage habadu samam na ba phawali Minau gi miyam amadi khulasibu khangba miyam na samam nari basi ko honana ba karama mafamda leiba khulno habadu khangningi Civil engineer na asumbu wafam ama lalhanna na bahon naribasi tobiganu hai. Lakliba panchayat mikhal gamari lainana Impal West ki manungchanna license nongmai paiba khudimat manak na police station singda thamjinna na bakangali iramasagi matang da mari na district magistrate Impal West na arms ek ki makhada order ma thokre. Hazulo salapad maru ba pawma kan epijari. Department of Biotechnology ne sponsor tauba awanopo India da biotech hub singi coordinator singi tere suba review mi pham mi phal da pang thokre amadi Mairu sing da ngasi thaksi khasi electriba si apaba khudam natte haina education minister T.S. Radhesham na nungnang ma phong thokre hozugidi ISTV ni pizba paw matang sidro sinjare miyeng tabiru sing amakana khurumjari